tradisional cuma pensi. Itu kasih risiko kan. Agak pensi memang simpel yang itu mah pensi langsung itu langsung buang anak. Tidak pakai plastik. Pecah nampak tadi ya. Iya banyak. Yang dijual Pensi. Risiko memang melimpah pensi. pensi sih, aku masih mending daripada meninjau tuh, ngeri makan. Jam sebalik 8 balik. Nah, ini